reka mujye mu Burundi yavuye yunguruza bari muri Kenya ariko abantu bose ndetse twakoze ko bidasanzwe kugira ngo umunsi haboneke intahe haboneke no gushima Imana bimeze gutya rero ndashima Imana hanyuma no kanamashimwe ashikiye n'abantu yakoreje mu buryo butandukanye murakoze cyane meje kubashimira abantu benshi bakoze mwatugabiye cyangwa mwamugabiye ariko kandi kamujye mwatugabiye sivyo ndashimiye abavyeyi hano ndashimiye abagenzi n'abandi benshi numva kano kanya nagomba ndamugabire mbere yagiye bamujana barateruye ntibamujana uno yashoboye kugaragara ku nshuro igira gatanu yashoboye kuboneka ashobora kudukoranya nk'uko urumva haraciye amafosadire menshi matogarukako hanyuma ibyo rero byose byagiye biba ntabwo twarasenze hariyo amazina menshi kwa twahita bati kumwe umwana yaza tumwituku ariko uno mwana ariko aregereza gushika twayumvira izina tumuhaza ati uko biri kose ntabwo tuvuga ko hari abantu basenze sindabavuguruje ko mutasenze ariko nabo nzovuga ngo hariho abantu basenze tuvuga ati tuzovuga ko hariho Imana ihari iyo umuntu ayibwiye irabyumva kandi iyo iriko irayitegereza irabona icyo tumwita irahari Imana yacu rero irahari byoroshye nk'ibikomeye iba ihari icyo tumwita Audrey nawe murisigura umuntu wese ushobora kuyitora mugara kandi ashitwa Dane Nemuweli. Dane ivuga ngo Imana niyo mucamanza. Nemuweli bavuga nisigura ngo umukuru w'umuryango yari umukuru w'umuryango mu gihe cyo kuri Simeyoni. Kuri Simeyoni amaze kubyara umwana wowe umukuru w'umuryango yiswe Nemuweli. Ayo majambo rero ntavuga ati kubera ko Imana yashimye ko kuva ku ntambwe ya mbere gushika kuri gatanu uwari agaragara uko Imana iyo ibonye bikwiriye agacamo umukuru. Haleluya. Jewe mu bintu ingabire ya mufise gucuranga sindi umuhinga ntabyonzi reka mwengo ntabyonzi mugabo ndashaka ko Dane ikindi gihe mu minsi mikeya ndazi ko mu minsi mikeya afata mikrofone gutya ndirimba nawe ariko aravuza igicurangisho ariko aravuza ikintu cyo guhimbaza Imana nimba azokoresha amashi ni matobazi bizomuhimbaza nimba azokoresha piano ariho nari gutera irya piano mugabo hariho piano iri hajya naho atayifata bikunde jembe fasha irya piano iri hajya irya piano ngomba ndayihe Dane azuba umupianiste ni kinyotso kimwe mugabo ntaduvuza piano gusa ewe mwatugaga mutabo kandi piano abantu benshi bayivuza piano siyo kuvuza mu kabari nabizi ko rero makaraoke n'ibindi kenshi piano doisanga ahantu bahimbaza Imana mu kabari baravuza ibindi mugabo kenshi piano bakoresha rero piano rero ni ya rero piano ngezweho nemu mata piano uzoba umucuranzi igenda widi warayivugije azoyivuza kuko gituma ibintu bikoze igihe Sawuli yari ku ngoma yaragombye gushwanira Dawidi cyane rwose bakama bashwana muga Dawidi mu gukuramo amadayimoni Sawuli no mu gutuza ibindi zigira ibinyenkomezi kugira ngo bikore ikibi Dawidi yatora inanga agacuranga amadayimoni yiza akamaniki akava muri Sawuli agahimbaza Imana bose rero Nemuweli azohimba bidasanzwe tubwira neza abantu acuranzi bagakira uburyo bwinshi
azogirirwa neza ibintu bigende neza. Yesu nashimwe. Hanyuma kugira ngo simpave intwara akanya gatoyi, mu by'ukuri amasaha aragiye kandi batanga n'itezi muga mu kanya gatoyi jena ntaho byose bisimba akantu nyene kavuga ati uyu munsi satanago arakorwa n'isoni suno munsi umugabo uyu munsi ari umwe yavuze ngo abadayimo dushaka kura mu burenganzira bwo kubakera tubakore ko umutwe bitari mutumwe umugabo atari ukuntu umudayimo dushaka gusenga cyangwa kanezereza Imana ika akazerengwa amace y'amahasi ukava ngaho ukagenda ugaje ukatanganyika ukagenda akikara kukumba ngaho kugira ngo ushobore kugushikira abanza gufatira n'ibindi migambi rero tuza kumukanyaga mu minota nk'itanu tuba turangije. Ndashimira abantu benshi ari mu rupangu bavuze abantu baho ni ukuri nanjye bashimira Imana mfise abanyi beza hano hantu ni heza kweli burya n'ahantu haryoshe bo hinge amaje kano kantu mugabo mu gihugu atamugiye mvuze aha naho bariho uburyo hazimvye kuno munsi si ibintu by'umwazimvye rero ubwo bariho ukuntu bahazimvye mugabo ukaba hari ahantu urongera amahoro ushobora gusiga ikintu ushobora kubwira umuntu ati ugasanga icyo kintu ntawe nakono ni ikintu yakoze ukintu nta muntu kumwe ufite umutima uhagaze ngo sinugaye nta muntu ufite umutima ngo inkono ndahitajya mu hafu ndikiye mwange kwiraba kuko ahandi hariya ndabiza ahantu umuntu bashize abazirantoke mu nkono ico ni sikinyuma cyangwa ndabizi rero baye hano nka ayabaze nguko hoye ndabashimira abanyi banje Imana izobakorera kandi kantu uko nako utunda bizi mugaye izobakorera kandi kantu na mutamari yaduciye baka yindi nzu ntazo kumira ngo mpanje aduca yingabira site no kugira ngo nditahira rero sinzi nabasana nabuze baje mu menshi mwabonye ibiko byinshi hano twabakoze abantu bo banye hagiye hari hazo ngo byana umuntu umwe bani ko nabona tigita mugabo aronga mu gipango nyene kuvana ejo kuvana kiriya gihe urumva iyo procedure yose kuri tabiti cyane aba hari ibikorwa byinshi abari umuntu kwiye kwitwara abantu uronga mu rupango ashite na cyumse noba mugabo iyo senze Imana ndenda bimenyetso ko inyumva ndabigaragaza ko Imana yabwiye ati Imana bunye nimwinzira muri kwiye ko ndayicamo nyambika ibirato cyangwa ikirindi umutima ukomere hama na avance rero n'ubu ndasaba umugisha abantu bunga mu rupango naho tuba tutari kumwe sizere abari mpango bonyene namwebwe n'abazifira ya Maetia bawuswareje benshi nozo ngo mama bandi hajya aye n'abandi bantu benshi batandukanye bamari bari uhoraho Imana amumuhamagaye azabumve abakorere ico abona ko kibereye bashavuge ngwiki ndashimira amazina hajyaye ndamushimira naho naye turi kumwe naye twagiye urugendo rutarutoyi kuva mu idemire kenze kushika no munsi wa 2027 urumva se urugendo ruto twagiye mu idemire kenze tugiye kwishure rero witwahebana numwe mu bo twiganye urumva ko atugifata n'iki abari twari abantu barenga amajana mugana we yavuze ati turacyari kumwe n'ubu yo mwabe Yesu n'abahezagire abuzuje ivomesho abahe ibyo muswari byo binjiza abatutse kandi bagira abacure abagire neza ku banyu no ku babo murakoze muhezagire abantu siko twarangiza je naregeze guca gutembera ahantu natubiro za baje napfukiye umuryango w'abaporoti ugana kare guhanura mushikanurakowe rero hari kandi bashaheza ngo gihonyore ku mutwe mfasha gatanya kwihanira kuko numvise ariko avuga ati turirimbe satani ko rwose tumuririmbire gato satani kandi tumumenyere ku mutwe ku maguru satani urakowe urakowe satani urakowe satani urakowe nataka
wadutanguriye adusozerere sibyo ahubwo bashaka tuguta muce muguma ngaha sibyo tuta mugasirimba sibyo karibu cyane data mu izina rya Yesu Kristo turagushimiye uri Imana nziza tuguhaye icyubahiro mwana ibyo wakoze biradutangaza nk'abana b'abantu tugushimira urukundo n'imbabazi zawe tugushima kuri Imana nyiribihe kandi isaha yawe ugeze werekana nk'Imana ikomeye ugatangaza abantu tugatangara ugatwenza abantu tugatwenga nuhabwa ishimwe n'icyubahiro mana none rero twari muri rubanza rw'umunezero ntibikunze ko kutuguma hano ariko tutuzi n'ukuri kumwe natwe ibintu byose none rero ushishikara uzigama uno muryango ubahezagire uhezagire ibikorwa n'amaboko yawe iki kibondo utizigame uzugikuze mbere nk'uko twagisabiye umugisha twagisabiye kugira ngo kize kidasanzwe azaba umwana umuco abera umuco amahanga yose mana urakoze none tuje imbere tugukurikire abamarayika badukikuze mana uturinde impanuka n'ibyago se kibatsindwe mu izina rya Yesu Kristo maze umuco wawe ushishikare kuturasira ivyo ugomba yo muri twebwe ibihe byose mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu dusenzemo amen. Kuramukanya abaza gutera umwana no kuri moto za kumwana karibu